Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam Nayana Ali. Watukufu domba Mwenyezi Mungu ike mjua wanono, ganyo wanono, ho hanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ajali jokana her. Wa alaikum salam mama Layana. Oui, salut ma soeur. Wa alaikum salam Nasser Saleh. Wa alaikum salam Mamadou Aïe. Wa alaikum salam Marimadi. Je prends un peu de temps pour répondre les salams. Au cas il y a 4 sujets. Ntina ubaki aujibu salam. Wa alaikum salam ma soeur Sima Wahelinami. Oui, bonjour Famaji. Merci beaucoup Madame Aliane Zalamangoun. Watukufu wa Jamalifu. Wa alaikum salam Sandi Zainaba. Wa alaikum salam Mama Nizar. Wa alaikum salam Rahim Muftah. Wa alaikum salam Mola Gentillesse. Watukufu wa Jamalifu. Mwenyezi Mungu ujorjan ilia ejo kanaher. Mwenyezi Mungu ajali ukaye dimanche ya leo mjuha wanono ranyere ze famizahan. Wa alaikum salam ne maji. Mwenyezi Mungu ajali kamjuha wanono hezi baraka za Mungu na mtume usiku wa leo. Wa alaikum salam li Eliasine. Partagez le direct. Aucun message ya leo ino message ya namonjus. Ino message kao il est très important. Wakati kao ze sujet zombili sujet kao za usekitif. Wakati kao nga wanadamu watsowu na haya nga wanadamu watsowu juwa njema. Ye sujet nzima mdutsowu juwa njema na mdutsowu na haya. Je des sujets kao gaminizo. Partagez le direct. Wanadamu kao ngamnidungao na mpartage direct. Haini ya njia na partage. Parce que yabo ngujibiwa ni makalma riyambao. Watukufu wa Jamalif. Khair na baraka na zimwendelen. Mwenyezi Mungu ajalie ukanga joka ukana muo walifunge tsumu. Zijo kubaliwa mahaminji insha Allah. Haukaya wenji na wenji wa juhanza ukaya abasar zambao. Wasa wafungu. Aingwa na muo haungwa dasina si. Dasinao wajua funge tsumu na Mwenyezi Mungu watamani. Karsujua endo nando. Wajoka watujoka ufunga. Aukanga sivanu ngarubabu hao. Karsujua wajoka ufunge Ramadan. Karsujua Mwenyezi Mungu wajoka watamani. Shei zamando. Domba Mwenyezi Mungu yarinike za khair. Yarijaili ejoka na baraka harma etsino. Yarijaili rikane muo rifunge tsumu ikubaliwa. Mwenyezi Mungu ajaili rikane muo rifunge zinji insha Allah. Haukaya haina mwaha. Itsumu ya haja ngabu waenda o ngabu wajao. Ngabu wafa o ngabu wazalo. Watukufu wa Jamalif. Gamambo ze suje za hangu. Yo ujojibiwa ya kensi. Yo ujojibiwa ya lawe. Haukasi carte de force. Cha l'importance ze suje ka garzamba. Hasubabu ya Mwenyezi Mungu. Cha sababu ya mwanadamu. Wanadamu wenjo fikirika ze suje za hangu zinu ngamli wa mapesa. Nambi. Wa alaikum salam ma soeur. Mama Nadia. Ze suje za hangu kabati mnumzima. Nkomol.
ya joparo jobwe hanywa ya to ushahidi ka paro nika enero ni mrongole hadisi ya viranai wala njajo paro jorenga. Oui Abdel, alaikum salam, njajo paro jorenga. Jelikona da mwojo fikiruka ya butura eba numruhu ni karalinga eba nuoli bisamduralinga ema kalimaniamba ngamuyambo hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Alaikum salam Abubakar Samira. Ngamuyambo hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Miti lorongo wa mlianike un centime. Jamais. Wala njapa. Unambie sujet ya. Si hundu muswanif. Alaikum salam Samir. Si hundu ke sujet ni mahadisi yanu. Si yatundu. Si hundu kayani yakoni. Zwe do kote. Ganjo habe mahadisi. Wala miti lorenga rantsanu zamdu. Wala kabata jupa jospu tabi ukatula muti mabi hadisi yangu hayamba. Timni kabaya nukadha. Walaikum salam Reshiwa. Walaikum salam Rashid. C'est impossible. Walaikum salam Rufanti Swaleh. Watukufu ze sujet ka don lonizo bansu kwanza ni birimbavi banga bwanada mu waluhorma mbalbala ya ukaya banwe youlibwa youni kwa mapesa ngeharongoa ngehambazi no ina partialité nja paro demande mu mapesa walia jomba nguni kunjaju paro jerenga hauka je suis pas là pour ça. Je suis là pour Allah. Je suis là pour ma communauté. Shan Sibanu mliani 40 ans wala jamais. Wale kam nonambe muhamba non, j'ai jamais prendre wala ntino katinjuka paro jorenga. Et kanga bwandwa Zulu, moi je suis minja Zulu. Njazulu. Sina urenga mdwani kema pesad na bihadisi hai. Gamambozi hadisi badaga zendonai, tizi tunduze de côté, je vois que ça se passe mal. Nambe il va par une solution. Watukufu wa Jamalif gamjo haumambia nize sujika don lonizo. Sujet mbili kao vraiment yenzima ya mgarimba njima atozi jua yenzima ya kiuchamfu ya mlika utsowo naya. Watukufu ya sujet nzima oyi mzaze ikao yemwana hahe gena 20 ans halolwa ni mwana mme nabo haruma hizo mwana hahe kajalolwa ni mwana mme mkomo. She mwana hahe halolwa ni mjeni. Mjeni, sha mjeni mbushi ya dole mwana hae. Ya Latif. Ye mzazola hamanane mwana hae. Ye kadorongozanane mwana hae. Depuis longtemps, haukaya mwana ulona 20 ans mwana mshi. We mzazoa manane mwana hawa mama haya uwaza. Yabo we mzaze wende wapeu. Haukaye mwana uwo moto mtiti. Rangu ya luna mahamishashi kutumrongoza. Kutuafilane mwana hawa. Ye mwana hao halolwa ni mrume mbushi. Ikawe mbushi uo hamlola. Hamkubali. Ngwenshio. Ye mzaze oi kajaparo kubali mwana hae ya joda honi. Na woye mana yo para mama hae yo fanya tout ce qu'il faut ya mbie mzaze hamju janjeni huone. Harumu wangu watahe mzaze hae samaha. Harumu wangu watahe namna mzaze hae ya msami. Harumu wangu ya hunde solisho pourquoi mama hatso mlogoza. Finalement, mzazi kaja paro reponde yetu amboka ya ntutsani huone. Ye mwana yu hanzida one mzazi hae kaja paro kubali. Shayo ubule mrume wahe mwana hendo da honi. Ye ukaribise mrume wahe mwana hoda honi. Finalement, mzazi ngedae na ye mwana wahe mwana. Mruma he mwana hae. Ya Latif. Oiti mwako ikao yodo dunga rezo sosyo mwana mshewoi. Shaharu mweza mhunga ni entourage kajakana shoika obligatoire ya rongowe. Gia kauniki wa kordoni zahangu. Gia njia de suveze video zahangu. Gia wakati ya ni kontakte. Gia wakati yo ya ni kontakte. Ya Latif. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema na mwiso mwema. No wanadamu wala zehitima. Harantse mwana mahaya uwaza. Kartuje mwana hakana shonga. Kartuje mwana hakana mdumui. Sha mwana nakane shonga yakane mdumui mzazi kajula tsa mwana youbaki juma ueduke. Youbaki juma ueleza. Finalement, yeraji yakanyo daene mwana harenge mwana ye mrumme. Bada harenge mrumme he mwana he. Uwambushi wati mgazija wati mzuane timu mali. Gugate emrumme he mwana he. Abasar zamba we mrumahe mwana hamana ni mwana hae hasibabu mzazi
mzaze nguhano na deja ye mrume hasaha avue hamba ukaya le gari loni ilo ya nihulia mzaza ha sha mzaze hajo hulia gari shadeka wewe mzaze yo hanze mwana shema na mzaze hulia gari jusqu'à maintenant mzaze katsu kubali ukaya ngedene moto uo katsuzi kubali katsu avue shaheli ya gate mrume uo ye mrume mwana na uruhada yenaye na umwe vito dawoni hani mrulo na akili ngurambuo mzaze timpara gamjuma biani izo na hadisi na mina mzaze ni heli ya njibu message ya bili ya mwanamme ikao halula mwanamshe maore wakayhuma yoti wazaya wana banda wazaya wana hao hanzaya rangi mrumahi ujabano mwanamshe maore hajahunu Faransa hadungana dene wana hafanyani za ufanya mrumahi aje mrume hawaswili na ikagaja kanze mrumahi hajoka hamla wa harenge mwanamme hunu Faransa shaharenge mbabahu wana harenge mbabahu wana hi haja wainshio harma mnamji wahule baada ngwashio harma mnamji wahule rangwe mrumahi ya haja ngasina 4 mois mrume hamambia mrumshia ukaya gamsiho Marseille nedena oneze fami ola mrume buya siha Marseille yabaki ola mrumshahe ngundukola lembaba huwana hae kwa jakana problemu waishi harumatambu mayoti hata hakingie mzadeola ze tambu za mrumahe neze ani baada yote mrume kana hata marongo zahe sha final mabanda wazaya hafanya tupu mrume hajahunu Faransa abasar zamba mrume banda hasihi Marseille ye mrume timpara gamjo hujatsena ni detaye mahadisi na islamine mrume banda hawasuli Marseille hajahunu ka Marseille ya la population Marseille ngabwa komori Marseille ya tout ce qu'il faut hapare mrumshia mwambie mrumshia ukaya ntina ureje hotse na tsuhunika twalaka banda ntutsa hanje ekago nanzo ntsohunu kunu Marseille ya Latif. Salut mon frère Jean-Pierre Ahmed Nyezi Mungu narinike khatima njima na musome manu wanadamu wa peu wanzazero hombi ya Latif hafungue mrumshahe mrumshe hamwambia ya ukaya ebanu gujaba ngoso Marseille woneze fami garodona wazamwe zikutsuja hamwambia mrumshe ukaya ikakutsuja wakanti wajahunu Marseille yabo mimi nganjo huransa ukaya minti na ushidanie shivan ukaya haja Marseille haja uno enizilo Marseille hambia mrumshia ukaya mrumsha bensi na ujua omala nikawa na hangu gwa ulikoli ngwa somawo gamina nyumba ya rahisi na benga mjo Marseille hamwambia bahiti hufungua ya Latif twala kange fasili homrutowa nyezi munarpone shari bolsungo urendo njimane wajeni ruwanadanai nyezi munarpone shari shahuwanada mwabalaze fikira binezero hombi wabaleshe nda wanzwe kume Gajo hujar detayi watukufu rari jaja haruma eze suje zahat gambiro mbabititi haukaya ngasina mbalbala harumumra ya wahatu wa hubasha ikao na message wangu mbalbala ikao lumra wa basha na emera moroni fata zamadon tina besoin vumbwe mera jumambal shaimera woka namba nafasi kedo anze ya hundrema avuka wa heyabu wambegwa msutene o izuanzo ya rifanyo mra wa hatu. Izamado, courage à vous les jeunes. On est ensemble. La siva dzima. Nema zababu umrani hatu. Nana libangu la hatu. Nane zamraya. On est ensemble. Courage à vous. Ikawa jamba izama polisi. Mba izama polisi. Wahemera. Ya moroni. Wanzafanya batani na muatafadi. Haukaya hubasha kawajahi ya fenya. Si wastaarabu haukanga wana wasoma. Si wastaarabu haukaya ngasina wanadamu walona misomo ya juu. Si maguguru ekamdo haritsaha uguguru. C'est-à-dire hubasha ikango tsaho hiri wo yihonga gutsaho sharu shiparisa. Ikaramba izu da bukaya rijuha obwe matsoha razalhani harmumra wahat rabwe matso si masujan depuis longtemps. Si mazababi depuis longtemps. Yabogarambwe mazababi obasha courage à vous. Ibanu mazingara mtile jeze.
daiki fatahu hajahabalie polisi wajabu na msubutimu wa remavi mwambie ukaya si kardori ya su respect ya respect si tsotsovu adabu sheka ipasa mdu anjia mumra wa hatu yani tsoza adabu yani fanya ujeuri kanova mdu nafasi ukaya memsi wasanga sihunu ulaya shanga joko waluihu ya umasolda waluihu kwa na ukirima fiti alhamdulillah dimanshi ya leo mjuha na hazi gazi timu hanza robbal alamin shehenu jo ujabu hanza jafanya mafiti ani na tsopule manyo watukufu désolé ba wala mna message mtiti na kanzani vile encourage mra wangu watukufu do wambi ya ranja jarmaze sujet ya ukaya usiku leo le 26 ilona umkonsi wa huwa zadzwa irdara sallallahu Marseille hawenda raken silfikir umsafara wa Lyon le 11 mars harume batima C14 au 3e étage hama décidé garambia wa zadzi wa irdarasa ikao do aluvani wa ridungao à partir ya 14h inshallah 15h garjo ka batima C14 o hama décidé rende raken siri hadisi rijue helo msafara rijokauro hale 11 mars ahonda me majlis yalo iho Lyon inshallah yede manarambe kaheni ulobanu lohunu Marseille rwadzadzwa irdarasa rwatso irdarasa diwako ujibu wana njema wajibu wanizweka dorandisa randisa ufana ranguba la hata avasa garwa parao inshallah riwonane ohamad décidé batima C14 flis piat rendi abonde la hadisi msafara wa hema jilisu hile 11 mars watukufu wa jamalifu ngamjo harmaze message za hangu partagez le direct wa alaikum salam Ahmed Munisa watukufu ngamtrendo nije hosoni mwa ye message ya hemjomba ikao ya lule mwana mshatu maore wa alaikum salam ma soeur manabahati watukufu nardo kubali nje mararendwa rilensi upeu na rohombi rido jwa ya ukaya rija kabatsi ujuo wakati ngajo kaula wa duniani rija kabatsi ujuo dakika nga lera nga meziminga sengondinga on va laisser ce bas monde walikusa mon frère kikimaweni mwanyanyasi kao haenshide na mwanamshe maure ya mlola ihuma yote ikao ngarjo ya ukaya winji wa huwa zazahatu wahundwe maisha ya hawa ihuma ori hu jamanga winji wa hewa zewa hatu wafanye maisha hawa ihuma yote hu jamanga winji wa huwa nasho hatu na wazazahatu maisha hawa ya kili badala ya ihuma yote hu jamanga waisha babi ya lula mwanamshe maure ri amino ya ukaya winji wa mazababi warendo anjema na wanashua maure wa watimbia mbi winji wa wajomba warendo anjema na wanashua maure wa watimbia kufuru shake na utsonga ya ukaya kabati maure mwi au ye maure mwema message yangu yinu ngamjo haurongoza nambie mwanadamu tsoi utso ujua njema ikao halolwa ni mwanamshe maani halola mwanamshe maore wakawienshi homa yote ikawe mwanamshe woi ngena nyumba ya hahe maore ikawe baada ngena nyumba ya homa yote yakadene mrumshahe akana majumba yo wajilisa mrumahe kajaka utabia bengu fanyo hasi haukaga jakana kertasi shabada la wazaya mrumeha hundu mnaipande wa shimaore mnaipande wa shimaore ulamru kajihuja hunu faransa timpaka mru hundu ya diza ou je sais pas shaha hundu kertasi kao ke jamruhusu ya jehunu mayote nabo hawahi afanya mariage dene mrumshahe finalement ya mrumshe ye vieille shidene mrumahe haunu ya ukaya vomie waje métropole pour la protection des enfants hambie mrumahe ukaya ngani balo wana nende faransa ilo wana wavuke watijojua madelenka wajuha mabandi redera tsahem namji o wana wasome ula mrume hakana iman wa alaikum salam maisha na mahaba ya hene mrumsha ula mrumshi hatse mrume neze nyumba sheri timpaka ufanye hazi zenyumba izo ngizo yabo go wajiliso go hundo mapesa uwo mrumshedo
ikaonge na fami ya hilo mayote ya lolwa ni mjeni ya jopasha je metropole ya hetize mrumaha mjeni ze nyumba do wajirisi za irenga mapesa ahatse mrumaha mhetize mrumaha ze nyumba zila ile mrumea tisimbu ya lorenge mapesa haina mwezi mwanamshi haja hunu Faransa ende hata hamna mji ya ukaya owalo mayoti nwalula renyo waongwa joya ukaya harumwe miji koutra wanashonga hao wanawakwanga mia deze kapitali na rambe iho Paris par exemple iho Lyon par exemple iho Marseille haso Marseille mwanamshi watu ndatsa hamna mji wa hule hakansi walekum sama mayuyu bande ndatsa hamna mji wa hule hakansi habaki hata haunu ya ukavumie ya range mrumaha yaji habie mrumaha ya ukasheri vomie uje da ulela hawa micheni tina utoshinda sho wana go bien sekurize hem na mjikodo wahenda hafanya hani za ufanya harenge mrumaha mrumaha he uo mrumeikao ya tuka usimbuha ya lewaze mali za mrumshahe maore ngoma yote heze nyumba baada hakansi hakaudorenga haina mwezi gurengo 100 euro na 200 euro ya buha kaula vi ikao ya tuituma shemrumshe hamtole mrumahenia ija ola mwanamsha ambie mrumshahe mrumahia fanya tout pour tout ola mrume hahundu visa hula hambesha hébergement hula hahundu haja huna jangara mrumshahe badala haja hunu kajajili ya Marseille na womrume ikao ulona ze famizahe unu Marseille ulona ze famizaho mahalani hontipia wallahi mwana mahadidi mfaume bahati hamadu ya tujila mwanadamu rekonesa wakati leza jilinga yefamia ho kwa doa filhanaye kwa doa interesi hane mwana hao wa imanamme haja hakadene mrumshahe même pas 4 mois hanshidene mrumshahe wakahula walewa mrumshahe c'est vrai abahaka handi samna bricoli nyumeni owana waenda ulikoni ngo bien protégé shawa uziro wa hatu siwangazi ja rololo na shatu alaykum salam mon frère Andili Mahmoud uziro wa hatu rolola wana washe wa jeni ye mwana wa hema na mshemjeni sikarim considere si waona ukawoti wana ya Latif waiti mwana wa mzaya na Kongole, waiti mwana wa mzaya na Kamerune, waiti mwana wa mzaya na mwanamshe Maore. Maore nzuani mwalingazija c'est vite fait. Shambalia umatsaha na ngwadingoni kama na wa mzaya na mwanamshe ikao nyiti mjimzima ula mwanamjeni ya Latif. Alaikum sama manadhiyo mfaume. Watukufu, ula bwana ula huya wasuli hende hakadene mrumshahe waka tranquili donuwana waka uvivya mpe mrumshe hashindi erohoi kansi tranquili baada ngevahanu ikawa wana ngwajo usoma kwa na udunga mwendomwi kwa na udunga mabandi ola mrume hambie mrumshe ukasheri nga msio Marseille naone fami kajajo paro juharaya même si famille encore doit finir chaque famille il y a des familles c'est normal ah bah tu peux y aller y a pas de problème ou la madame me banda c'est la première fois ici à Marseille harmam namji wala ya liyo yo kahutsi wangu harmam jula koka ya demrum shaha no wana na wajeni wazungu yo de makalma nambia abonga mjo wala mwanamme hasi hunu Marseille badal hasi Marseille haja baki mfumo wabili mwanamshi hapara haukaya bo bientôt aruga njao likodi hapare mruma sheri zilaha le kutuja ambeshia bani ho njaka ujwa kabanu bantu fikiri bona baki ho yede le Faransa pi ilio yontipia tisi Marseille ngamono kaye communauté ngoinjwa na damu ngwanji hena banu mkomori bani ho madani ho da ho jamuni la tsayo yede le kalma bi mrumsha oui Marie Salut alaykum salam. Mrumshamba je. Amba non. Mintina ura je yu ngambaki Marseille. Mrumshamba je. Ngobaki Marseille uni hensi hunu na wana watiti. Na wana wenda ulikoli. Ujo baki Marseille amba wallahi ntina huja gambaki Marseille. E kakutuda lo wana rajara tsaha nyumba. Hunu Marseille nganjo huni katwalaka. Habie mrumshahe lilo. Gamdudu nuhambie boshunga ipasi. Marseille ngasiwenji c'est vrai.
Shahunu mahalani hunu mahalani ikawana wangamia. Hunu mahalani ikawana wenji wautra waze ankili. Hunu mahalani ikawa heni ujoza ya mwana. Ahundu namna yatu. Nanzia ya mbali ya kao Marseille da nshide na mahalani hunu wajina. Wanadamu wengi wale hunu Marseille wazao wana hao hunu Marseille wajitswa o badala kwa tushida wa hunu ramba namna ya ujonda na mjimka jina ha protection ya wana le ubo sinema bada hukama yote huyeshima yote hujoka huyeshar mamji harmamnamji lo hunu Faransa da nemru mshano wana wasa Marseille wajawa wa hunu le communautage comme de l'on ye famille on manipule kayo de famille ye famille hudo humenye esprit do hambia mtsende ba hulolo mjeni maori Nyezi munarpone shari shahani. Babanu mjihansi abu hau arnaki. Mjihansi abu hau reda wanrumbi. Mjihansi abu kamsima reconnaissant. Mwanamshe kuyaneleza. Sipare mwanamme. Hauke mwanamme hamnika toala kanzima. Wanelezi hadisi. Sipare mwanamme tsabamze. Mituramu zika hutsaha. Hamba juste matzika hutsaha ngubo turamu. Tsamba wibidi ronane. Ni huo ni matsokwa matsukango Marseille. Abotura wa mahalani nilionga mihule tsaba haina wanu jona bia. Reka metro, reka bus, je veux venir. Abotura la hartsi wanane, natsu hadisi wan, ça va pas de souci. Ça va m'chem wrong. Marseille hununga si c'est vrai. Hunu kamlu hajamdu kashidi ya turuku. Shaka batsilongo njema hama protection ya huwana. Au katama ya mrumana. Uwana hao huwazama yote. Gabo deja walona age, si hale yabo, wajo kama adulte ngabo watiti emrumshaha wajojo wala mayoti ya jiabeki hunu Marseille shahonu ya ukaya gondo ya protejo wana baha kama yote ngabo dele kamunji wana wenji wafanya violence haunu ya ukaya balo wana haja hunu Marseille saspro wana wakesa wakabalangwa mayoti haunu kangwendi enshi hunu wajina wewe ngomena semru maho ay mrumshahu mniketwalaka Bimrumshiha hupara ureje mwede make wazima mlelo wana lo turamu wamiminga munu Marseille botura ihumru hatutu ihungi ama mdu hatula kaburini le dele kalima nabiao turamu s'il vous plaît mon frère woku jajosh na uyesharmu mjiwo tsambe ikatsi kana mrumshe na wana wallahi njona na bakida mrumshahangu Julen bakidam nemrum shaw haba turamu gotsongo haba izongo tsongo ambendo bobo turamu sha wallahi bo turamu womnam jika ukabatsa hatam komor shada minemrumshe no wana na wazungu ikao mimi ntswelewa saba frère izoti nzango zabiduni kemrum shaho twanaka wongo no kaya wanaha ho jahunu bango no wakomori wenji gono population enji uko wanaho ngwajovuka oidangali harmemi raya yotipia gohundu wana wa Komori lolo harmaze place wakanti wahuzao izo kutsinata hikma aba mimi botura munjahara ya shami ntsina ushida nyeshi saba yenda wa mangari yemrumshaha ho mkensi mji prepare ngemje msemarse shau tsabe kutsuenda ikakujenda wa upeu wakatrana ba botura mimi ngogo yongenzo ho rejeyo tsabe kut amurongozo shi frère amurongozo shi unanya yeke famia directement wala hadiso telefoni e mwanamshwa hensujola mwanamshwa hensujola mruhingi habe wendo lodo na yo telefoni haba wetulam haba kumlawe mbabufuo izo dize mwanamshwa ya hamba naishia heli ya rongo kulawe mbabufuo c'est-à-dire ya botsiele watsamba mwambie mzade wakati shezo hamba olewa mwambie mzade wakati shezo hamba mtujo mwanamshwa Nsujwa wo mzaza, nsujwa wo tata waho. Shale kalme haba kakula mbabufuo. Yezo mhunga ngujwa jibiwa ba. Hakupe telefoni. Watukufu. Nyezi Mungu na hifadhi ya mazababi walo Faransa wana. Haukaya uwatsulola ngwamenye wao zebahatiza hao. Uwatsulola ngwamenye wao ezebahatiza hao. Gamloda njemani wa jeni. Mloda njemani wa maori, wa mwanzani, wa mwanzizani, wa mnikani maesha, wa mnikani wana, gamwa neglige uhasibabu, mzina ngotunata mradi. Si wasanga si Marseille, sheni wakadjwende hatari lola, gajolo ngwa shahaturi trawe. Haukanga joka ya mahalani mwana ya jovuka, do mahalani ya joka hule na Marseille. Mahalani mwana ya jovuka, do mahalani kao mwana mjoka vani kao ya tujona, kominote inji yahe, wajuanza wa mbaibu. Mruhamando hii, ya tsauwe, mrumshe, ya mbeha Faransa, ya mbeha
Faransa vanu yadiwa zenjeme mrumshe kaudu ya mrenda nangu siku ya mlola. Mrumshe wai humlola. Ukado na ema yote. Kujaka ufanya hazi. Kujaka usimbuha. Shawaka majumba. Wakauhunga zemali. Wakaurenga zemali. Ya hunike majumba ya. Bada haja Faransa. Ya balo wana. Ya wakaze huma yote. Bada mayote. Ngabo udelenka. Ngabo umasaka. Ya balo wana ya wabia umu Faransa. Ili ya jo wana wajiwa some. Wanoke bien protege. Kaja wasisa Marseille. Shaha wabali ya hindaru mjimrajina. Wewe hubaki huma yote. Hukawia sharme majumba hemrumsha. Hukauliwa zemali za nyumba za hemrumsha. Hukaulenga tuskilfo. Uje hunu Faransa. Ukubali use Marseille. Ubaibulani wanadamu. Ubaki hunu Marseille ba Marseille. Gojo vila boulevard national. Gojo henda Gamaze. Gojo henda place Dexi. Gojo henda communauté inji. Ngabo communauté inji Mahamadu wana hapo. Ngabo protection inji Mahamadu wana ikaudu wa wazaya. Shariele wa ya ukaya. Nyuru miya le kalima le ukama na msafari ni uamduka mhurumana. Mnyezi Mungu naripone shari shahani. Mnyezi Mungu naripone shari shahani. Haukaya nga mtongo usijini wangu. Gamtongo usijini wangu. Mwanamshe maore woi. Hawanziza. Haufanya tu skillful. Huzayada wenaye. Hahunikaze mali za hai. Neze nyumba za hai. Uhundu tu skillful. Uhundu haini waka uhundu. Kujatabi hama yoti. Haja uje hunu Faransa. Use Marseille wambe kutsuheya. Wambe kutsuhe reje yuha mrumsha. Usubutuni ke mrumsha hotwalaka. Goni ke mrumsha hotwalaka. Bahari Houssi Marseille, j'ai pas besoin de retourner là-bas. Il y a la tuif. Banu wakati mahunda kilta sinitso juhamu. E banu godo azukango juju mahunda kilta sile wo mnyezi Mungu utamani leo. Mnyezi Mungu narpone shari. Shahu wanadamu ikawa waridi hama vampire. Watsure konesa njema. Zindi wanadamu monja tuanza dozamba. Zindi wanadamu monja tuanza tuirduwana nizo. Na mwangali mzadi hamadu ikao haunu yokanga mrogo mahangi ya jana ngaliye. Bela anlaka mujufanya mbazi, anufanya mbazi. Ili okipyo wana. Hau kama lezi ya mzaze, wayeche. Hau kayo bahati. Wazado wenji walu harmwe sino kwa na bezwaka ni wangwa ume. Wazaya utoto wangwa ume. Ili wagardela kafuna famswel. Uhungu mrumshi ya wanza ya wanzi za tuparu hurendanai. Ya tuparu hutsimbiambi. Hujango mklauba ngawe Marseille ngo jibwa ubaki Marseille. Ngo jibwa ubaki Marseille. Mtso ubalo wana jetsa henyumba hunu. Yeka kujaja ganjo ufungua. Finalement humfungua. Twala kanzima. Amjoka ye twala kanzima yola habo jabira 3 mois. Fanya ule jemru mshaha. Yeka husubilwa ni fami. Ye fami yoka yuhanza. Twala kanzima bumro hangu. Wabira 3 mois. Mrumsho kuna umrejei. Avant qu'il soit trop tard. Ne mazeto ne huane de mahusubia. Ne famille hahu ikaudwa husubia. Hewe. Huyu mwanama Ahmed Jean-Pierre. Dieu est grand. Nyezi Mungu kasude homo liva. Gawe harma mariage dawine mrumsha hao. Gani harma mariage bushunga ipasi. Uharayana onana hukanza hadiso telefoni ba gojoka incapable oshida ujelezi. Wakomore kabatsu wanada muaranza waranzi za Karjamba si kardo de zone wa Maori. Karjamba uko do retraite sheka njema mrado ni wa Maori ikama haba mfanyo ni wa Maori ikanyanzo mfanyo ni wa Maori. Nizi munarpone charge huwana damu wano. Ze famille nombre de hama vampire. Ngamjoko wakati ni mlo hunu Marseille wakati majoto wa mjombo mabia aruhoda hunu hunu katsu hulaza ulejiwana. Wallahi hajoreji haukajoro mwani baridi hata kajajo katsu nzaniho. Shema na yaba kidabo mamrenga mamhanso da hodi mamambia utireje baki hunu. Ya latif. Sabuma na mshi ya kamba ukawotula mwomba bufu mlawe. Lode ni kalima ya hamba katina kawahadisi lamina likadboshilino. Ntujua mwanamshwa he ntujua tata ntujua mzazi shadojua wewe ngojoliwa. Narangalira ngo wakati mwanamshi we yajisakrifie ye via ya fanya tout ce qu'il faut ya compter sur toi bo cinéma.
ukawede mruma wede mbaba huwana nje mfanye viwadzima ya disante heroes ya ukemruma ngutsoi haja abasanga mibia damino wana ya hunga ukaya bala wewe hukahuja shabala hudzihe mafu uje metropole ujuhe utwawe na magaleba mrumshewongeje abasarzaba imana mshewongeje roho ya abasarzaba imana mshewo à vrai dire comment il est actuellement il est comment yengeje ge désespéré il a courage ya kanyono wana sa hato wana sungutungu wauna bizarre hato wana katushida du concentre no wana sur hata upiamba ya waniki avec joie kaiti ngutsongo pense ye mahaba nezenyanzo wa mwanza wa manziza manzana depuis Mayotte ya hugate yafanya tout ce qu'il faut que tu sois un homme heureux capable finalement ta vie en France ugamba ukabotura o mahala nikao dona yeshela mnumshangu iho mahala nikao kutsuna tamba mwanadamu ngonzo wonendo tutsu wana ha nevia ha mahala nikao ngujufanya hazi uhadisa mbahazi nyumeni guruka nguju Marseille tu vas galérer ici iwo ya hurenga ya kahuda ibu esprit uretse mshahono wana ubaki unu Marseille wallahi na Mwenyezi Mungu hutoa emwa hunoa berger wangu wa utuki wana wangu emwa 2 mois 3 mois oduhangalaja banekala wa uyela ishi yazimo mwenje banga simasi na balanga we content haunga ufukoni wanzu upatsemba mwenje uki alezi omwenje ngo uzimo kutsu upatsa baringo wanzu homshanani honjia daike ngondo wafanyeze hajaza wodo rujwa toka tujoro hasha wimkaide tuna kumshanani hata shawo imkaka yodi heli wako berger wangu wako ufanya onjo mshanani ngwelo ha facture ya jaleo ama facture kali valazila pia ndawe wa ulovala bushunga ipase wabwe firigo udongalo nai antukona ya utu walu ya wawa howana eshela utijorenga zila pia ndabwa ebergewa aili lome vata ha vanunu atavasa amitile miwa utli ya shifu valanda bo yanzu wa bergewa ujuhe utle shifa les poubelles gali ya bwato na mdo balele poubelles numo si sobonti valanda bo ulo bala gonzo wele ukaya juha ubalele poubelles usobonti amitile mewa uhosa olewa valangwa nzobo ulo bala ujuhe uhosezano yetele yohenda 24 sur 24 eka udo henda o salon da o kanso na tele wakati la udo hambia bwato na mzimetele bazila hale na valetele geja parozi mwa valanda wika wa berger wa ulo bala wanzo uli urohe bala wendo fukoni walale izo zonti pia hainia ebergewa zonjilia tufanyishia gojo kagato mandoni gojo anzio mandoni gojo ni kwa mnasuril habo kanti hunu usikubali ureje hiyo eba msokubali mwana mshemaure wo hende hubaibu hahuna tsomsiruni hunu ngabo wangu wa huno kaya vala walango wanzao emwa apre 2 mois après onda vala hata huro hayo huja husone ekawo homadoni wosone wa ubulu wakatula wo bahi gobira emwa 2 mois osone gojo fanya 1 tabo mango ni juma utsose ne pa hata waje wahubulie yode heli ya hunumanga mruhamanda wenga wenela kile ya hao ne mrumsha hao no wana hao no hao ngotsa wende wa ebergewa ya wanadamu ikao wajo hudungambio dans quelques jours wanadamu ikao kwa na huona na valeur dans quelques jours là tu penses que gonanono mon frère ye mwanamsho yakahambia mlawe tula mubabu mbabu wallahi na Mwenyezi Mungu wodo joto ndakale fitina udungwa hodaonika udolio gamrudinu habi wodo joto ndakale fitina udungwa hodaonika udolio wa ebergewa rejeye mrumshaha hunu imri ya ebergewa ye kaka normal yo komshanani yetu shabo watu kwa jari mumlango yarimele omlango wa homshana wala zila pia kwa tina besoin de mshanani parce que roha dingo Yesingu naruniki khatima njema gamina mwanamsho hangu ya ebergewa ya kaya ebergewa
wallahi adon demande no mhulia majia evya mubale majia evya timere ya zila pia ngu konsofu koni hakida mnasalveti hado hose makapa hado hose makapa na hosa hunu vala zila pia haukaya humshanani heni wakati ya njia o salle de bain yetu vani wakaya nguyelo yetu hamba wakaya nguangamizo ika oblige ili majia robine yoela hayarengi o salle de bain gwamzu yafanye helila gwaju upanse kabala yenguyelo ika obligatoire ni dumtaishia majia evya no mwerea yenda yohansofu koni hae yorenga klasi yetu arma salveti yo vangwe makapa yo vangwa hunu haukaya ikahendo salle de bain hanze bale serviette ndio fanya hili la ngwajo udhani kwa na ujoka wala harenge nguva nguo ngwajo hamba bala yeye ngehula nguyelo bahe hakanza facilité wala wakaurambo ukaya vanwe deja ngasina une semaine 2 semaines katsuela badika na uyela une semaine 2 semaines wakati ko kamtsujibi wakamti content hati mwana mshangu watajia rohe hatangu na mashaka malani kauli ya héberger hatajia hundo meya mlole wakomor na rekonese njema nyinyi majanyumeni makama yote hau majahunu na mwelewe eyareda mrunje maharmatsinu uo mru mshukuria uo mru mwanza uo mru manziza gerabe mru hamada ulona mru mshahaho ya hurenga ya hwanza ya hurenga ranguma yote ya hugate ya hwanza ya hwanziza ya fikira uloni yobo mwanadamu do ukaya uretse mru msheno wana bahari ngwanzo mru mshiala wewa jahangari nyezi muna huponesha rishaho haukaka na balo wana ya jemarse wajuangamie haruma 100% ya huwa na wa yenshu marse owinjo hao 70% wa wadungu mwedomwi 70% wa ungwa uma perturbes esprits zao gotsukaya ya ujuhunga shaba habalo wana hata wa marse anafu huja hunatsemdu mshaho poursa utsi mwanadamu kamdokubali njema ni mabie ni mwanadamu vanu mwana mru ya mzaya ikahumzana maore mzuani mumadi mgazija uo mwana mkomori uo kana uhutlawa enjuru ngujojaja huona shawa udzulu doka huzana marabu udzulu doka huzana na majiraniho shika huzana mkomori motsibili mwana demo mjini nguna liponesha ngabo siswa baba hatu wariza ya omijini watuna hajanasi watsuri waza watsuri konte Nduhamanda we huransuwa na hahune mrumshe hasbabu baki Marseille. Umnike mrumshe utwala kasbabu baki Marseille. Eske wa manadamu? Wanadamu husaridi ya waungu wajuhu, maudu wajuhu teshea. Utsidua zikango haruma mariage. Utsidua zikango haruma mariage dune mrumshaho. Nyezi munamnike hatima njema na musumwema wanadamu ature konesa njema. Mtsongo wanduandwa jina watsokubaliwa na wanasho hatu masijini wangu gamrudi nuhabi wallahi na Mwenyezi Mungu 2 mois 3 mois outre 2 mois 3 mois tu vas regretter de toute ta vie parce que utidi wazoka ya baike huzaya wana wanu wazama yoti daone mrumsha sha wallahi et mariage mrumsha yomenya tu vas galérer dans ce pays. Gojo galere harmati. Watukufu Mwenyezi Mungu nanike mwana mshatu maure wiro hoku. Mlojo kaya wandoti pia uti sawa. Hauke problem yanyu nywana shohatu. Mwanamme mgazija haumzwani haumumari alula mwanamshe maure ya mledambi nitsu hamarana da moti pia. Nitsu abakanda sonti pia. Kariti sawa. Kariti sawa. Kajuli mwambia ni kariti sawa. Gabo wai, gabo wema. Gabo mgazi jamwi, gabo mgazi jamwema. Gabo mzwani mwi, gabo mzwani mwema. Gabo mumadi mwi, gabo mumadi mwema. Gabo maore mwi, gabo maore mwema. Nyezi Mungu nanike usubili fu mwana mshahaka. Nuhambi ya ukaya. Ito maya hodi mwana aho. Ikonsenjo unika. Rani jajarme deuxième sujet. Yele kalbo shilini utili trofi kirani. Wajoka na tambu, wajorumani avese, jiko santre nuwana hao, haukaya owana hao, waudu kama yahu na maudu. Shamrumme uimja mwenda zae. Yo conseil generali ni kwa na shohangu. Haina mrumshe, ulona mrumme,
na tino hanso hitswani ya uke mrume weka na uparo jomranti na tinso hitswani ke mrume weka na uparo wendo uniparo we isure mru uniparo weka na uzia unipara uchuchu unipara tano ni menyene direct wana shohangu ya konsenjo umnikani s'il vous plaît haini ulo na mrume actuellement arrête de m'appeler. Ni parwana mjum parane meto plasinya. Haini uluna mrume. Ntsiyonso hitswani ya uke mrume weka na hwenda zahe. Ishede shko utsonga mojiwa. Ishede shko utsonga mohonda. Ishede shko utsonga mojita harumatambu na mashaka. Hulolane mrume weishaka na mna reserve wakaya. Enjungu jona mrajina. Ya msame ya nrendenai. Maudu ya mrumenda zae kuna utsulala wa hafa. Kuna utsule mwani avese. Shangu jomba ukazinti kauzilida. Kejamba utsumbe duwe kupila huya kanjema. Shangu jomba zinti kauzilida. Sikasul ça va arriver. Shekamba ukawewa hangu wa miche. Weka na paro John Ranti. Weiguna zate zamwisu. Yabo mji trompe. Longue vie à toi ma soeur. L'important c'est tes enfants. Yezimujo hifadhi la uruwana. Emrumaho ya elewe ya uka waongo mwangamiza uyofikirambi ya hureje inshallah. Deuxième sujet. Inunga bona munjuse. Shagara nzuri ndi haraka. Watukufu. Yezimu dani kiratima njema. Au kai sujet ya basa we mzaze ya zamna mwana hai. Imna mwana hai we hamzaya. Mwana mshabasa zaba ugina 20 ans. Manamsha mwana hewe hajua mrume mbushi wundu ya mlola ya luda enaye ya disinu inu ya pari ya bunga muyambo gamjokaya ele 17 inshallah gamjokaya hopari 17-18 ni rentre le 19 ele 17 gamjonri hapari harma mashuhuli ya himana shwangu mumrani hubasha ikao gamjokaya Mesajinu nga muyambo ikawe mzaze. Gejo hutukia na ihutukie. Sha mzaze tsimpara. Heli mzaze anjibu mrugonoka ye mzaze wa reglement du compte. Ye mzaze ulo capable ato. Heli minaelewa. Emana wale décalage ya makalima izo deze appels zijawabanu s'il vous plaît. Izo deze appels zijawabanu. Ekanga mushia ondo gamjo na bia. Haukaya zinu apeli zijawabanu onratungo upara. Le anadamu wa do cinéma onoka wengi en direct mais on l'appelle pour le déranger. Eza jilin watukufu. E mwana hapu wengi na 20 ans halolwa ni mrume mbushi. Rangwe makate moto yalo na 16 ans nzazaha heka mbirilia. Nzazaha heka mtundu. Nzazaha heka lwa filihane mwana hai. Mrungo nokani reglement du compte ya mzazi ya kaufanye mwanahe mwanamshe. E mwanahe hajaha lolwa ni mrume mbushi. Mwanamme mbushi. E motuola railinge na 16 ans. Mzaza mwana womwenye udunge mwana. Baike mwana gena mdumui. Baike mwana ngudungo rongo ikao zombi. Katsudunga rongo njema. Sha we mzaze fanya haini za ufanya. Ili uramene mwana hokaya. Wede mwenyiko za watabiha mezishenda. Juma ugarde mwana ule hataje umzai. Hataje umzai. Eza jirihil. Ye mwana ule harumu wanzani wa mzaza. Rangwa katalona 17 ans. Je sais pas pourquoi ma mère elle est fâchée. C'est vrai, il y a mon tour à la oda honi haka ujienshi. Izokoli. Shahaja wakati kao ngure konese ili ya utahi we mzaze mke konyo nzima. Ula motola halola ni mbushi. Mbushi hamjua pari hamlola. Baada hamlola, ula moto au siku ya kaulolo hapuwa wangu ula tahi mzaza. Alaykoum salam madi azi pasteur mon frère. Hapuango da mzaza. Ola mzaza haikajenda harma ilandola ya hemwana. Hatujenda be mwana hukaye mrume uo nti d'accord. Mrume uo ntuji wanaye. Mrume uo nti silam. Mrume uo kali nti ani uti kabila ya hatu. Jojo partage dene mwana shaka agenda. Ola mwana halolwa. Banda halolwa.
wakawandu mjini wakawandu yabo wahimile mwanaola abasarizamba o bande mwana halolo hambia mzaza kwa mama je peux venir chez toi mzazamba ntutsa hani uone linu na linu shabanda ambaka tonza mwone ola mzazi hafanya haini za ufanya hajuwaye mrumme wa he mwana gudongore seve mrumme wa he mwana ho hae kutwanza uone mwana ho wa mza ya juha pourquoi upare mrumme he mwana ho ya jeyo pourquoi upare mrumme he mwana ho ya juha mrumshe kajaka ujwa ke mrumme he gudongodo ha mzaza Mrumme gojojua hondo ha belmerwa yeka belmerwa ho yo hanze mwana sheika nze mwana hamlakse mwana ranguga sina ayeka na seza kaja paru hafini hanaye ye mwana halala alma mafaye ye mwana tati muaj hindi hata hahutsa hawe mzazi banda ibidi ya lola we mzazi uharaya ze samaha bakutsanza umone huende hata finalma hufanya sona kaseti ya mandalino ewe ni mabia mtsogo mbloki kaseti ya mandalino ya tuya jinro ni linu dada vanu hapo kuja kanza wone video yangu tena ngojojo idunga habari za komo bukalbush wakatila ula mzaze hado reseve au kabanu ujirwa hema jinro ni yanu makalbush watu josubuti waniona nziane ndiani himilia yamba zia ze video zao wajojo bana komante mafiti shoko na usubutu wa himile shababi au kama wajoka yojo ni himile nzana fanya batani midi na juro mea mwalo inu jao tika uvunza u anihambeye hakona majiru makasetu wa hara shoko wanaume wa zibaboba za wajaju paro jozito wa makomateri wajodo janfas shoko na paro jo oze wakatila ula mwanamshe kajaka welewa mrume katuba koda honi mrume nguroho wale wahenu wakatambia mrume hukaya minsujua na fanye namna ya mama ili parce que mama jusqu'à maintenant mrume wangu mlawe wale parce que mama ho ye méchante kaka na besoin yao joka jarme mariage yeye zifikira mbiye mrume ngo kaya c'est vrai bon mama hege méchante na kweli mama nge méchante wala mrume henda hulugari le garilla ya mrume mbushi uo katufanya hazi uo kajakana kirtasi ze kirtasi nguzi hundo abasarizamba ngujozunga sababu mzazi haukaya abasarizambao hafanya paksi daina mzazi ye mzazi katukubali ya ukaya ngedene mwanahe emrumahe mwanahe o wakati ye mwanamshe yajue hadisi haambilwa ni wangu fami yahe ya ukayebanu huelewana na mzaza hao yebanu mzaza hao hahusami habano hataba sa nsumona nsujuo hai hamba sabe mruma hao yekala wagari ni daena mzaze wale mruma hele gara libali yao yekali bala hondo hai shale gari lo garewa ohamzaze lo karme parkingi humrani hamzaze ye mrume yo uroha shayo uroha habala mzaze himzaze dafanya ze kursu wende ho wanzao le garne den hatsi wahula haba je haba wi ya wote mrume ulona permis wote mrume ulona permis ridof kilkasi wa komorisi de ko hiba magaru rode sa magaru batina permis shaban hato waje ngo asfanya wakati na bano habe mrumangu huono na mama ba mrumaho simonogari ni habala gardaina mzaza mrumai hajabala mwambie mruma habatsamla haru balagari daona mama hangu mbahiza hambatsibahiza mrumzaza bani msaidie sha hele gari lolando le gari hamba lola hangu ambia uhulu gari hatabasa mimrumshaho njaparo liwona kujanambia hamba lo gari nalihula na shanja lula hale muli hanso parking ndai wandisa mnambalbala bala hamwambie mrumsha ukaya yeka kututsa hakutuji watu nambia ndo daga mjoroha mrumsha bantina hambia urohe wakati ka wele mruma hangu shanga manzonjo nambia realite eka izokoli hamba mimi nsujua mzaza huo ukawo mzaza ho shatiklia mzazo gani simbalia finalement ola mzaze hambia mru hadisi ya ukaya
le gari la mide na mhulia yemru hamwambia ukaya sabungo joka ya ulade mru mahimana ambaga mzijuo habengo no kayo masulaha urenge mru mahimana benjamrenga kansula la daminae shasi wishiliana yoni respect enyi wishiliana da wone mru mahimana hobo mzaze sipare mzaze rehadisi haka wumzaze zanatani bandar hadisi mbavi sababa nungo jumru hurongoza désolé les kalima samrugono hamam zaze kudrage mazababi babanda simparanga mhadisi da minaye ya soujua mingo geharmana makabida biewendo wani paro telefone shakatu nuzesa shadungwe kadas asava gawe mnono yengo na bio n'importe quoi gamuhambio ngonjo sabeba ngonjo mru hadisi donaye haba shenga mwishole jisha msujwa sabami tura mudena upara hadisi haba nesika uparo hambilo ngo za kibatani sabanjamla ngo za kibatani et mwana wa utsasama depuis qu'elle avait 16 ans yakawa yenda mafoyer hatatswenge na 20 ans halolo hakaulolo haupara we mzazi uje hamwendo la yake haupara we mzazi utsasama haurumiana da motipia mababo tule mwana huo ntsina sama zangu daminae sabe pour que mwana ho ya utsa utsumsami finalement kutswanza umone katsujuha nemrumahe ngudongo joha habawi emrumahe mwana hangu miumanza si wan miumanza yeunanza yengu wanzo mrumahe mwana ni mwana hongo mono enemy yengu wanzo mrumahe mwana ni mwana hongo muyengo yana tuf badika bone de mwazazo vraiment la hitima haringu wanzo mrumahe mwana yowishiliana naye nawe mwana haikatsonza bwe matsaone mwana panda 16 ye mwana ya ruhoda honi yedeza yatajefa ikane ya kane 20 ans lola 4 rangwe mwana yedeza ye mwana ya mrumia wangu ya mtsahe sama watsahe soliso mzaze harai ya refuse wodo wakati mzaze mbokaya mtsitsa ye mrumia mwana wangu tsawe hiroha mzaze wakati la anambia ukaya ni wanze ye mrumia mwana wangu haukayo unrespect saba mama s'il vous plaît amba mitsi mama ha haukabu handa ubada mitsi amba mitsi mama ha olewa utsabe mi mama saba okay ma soeur shepo njokanza nuhambi mda ukana baraka ye mwana emrumahe mwana ha okay jabidi ya joha honabo kutwanze mwana ha yaweka ngujo gabo unafiki humhulia gari wakatila hura hadisi gamla hula ulamzaze makalima kachani kubalia kangede nae ishelea njabagede nae hani harazizia shahede makalima nezengoza kaendazo nsipia mrugura mbu hamhulia gari gumreseve ngwabujeo gumbalo garini eza jirihinri ola mwana mmebanda katsina kirtase clandestin ola mbushi hore joda hone mrumshe enda yambilo ya ukaya banu emruma hole gari alonilo ya mhulia mzaza haho ola mrumshe hajipani kabantsweleo mamangu katwanza nione katwanza mrongozi katina bezo ya hangu ahambia wanuka katsunsa finalement ngudungo hadisini mrumangu zabari enda kamhulie gari emrumamba izoko ni mama hoda nuhula le gari sanulia tanke mimi bofisi wahe bofis fantôme message yangu nswambie mbushinga muhambie bomzaze Mwanama Abdul Fattah Ali Issa wongo jomba yodona mwanama Abdul Fattah. Mwanama Abdul Fattah, s'il vous plaît mon frère. Huzaya mwana. Kutina besoin mwana. Panda 4 kutsumtunda. Kutsu hafili hanaye. Uharaje ya huona. Hahupara meshuli kujenda. Finalement huja godongo frekante dawena emrumsha he mwana hao. Na bale mwana hongu paro kutswa fili hanaye ngondo ye mwana hongu endo hoda unihula tu penses quoi yo vwana kabati mwana de masujo vwani nayi ye kange na mru ya bidia manze bidia nze mwana ya mzarangu rangu ya manze mwana ya mzarangu shaka jajo neglige mwana ya mza ya panda mahamine ya baka twanze ya mone ya renge mwana ya mwana finalement ya ndola ya menyeha ya he mwana ula ne mrumahe ya bentina uzia gamjodo henda ntina uzia ntina urandele gari hakemru mshamambia mrandele gari lo ni kama mangu le gari lahe deka kweli nguhanzo hajona nzami mwana yodo ukweli mtukufu hajutani yanze mwana ula mrumamba ntina umrandele gari
ula mrumshevahe Mwenyezi Mungu hamnika hindri na mwambia ukaya yeka kutsumrande lauda uni hangu wendeza tina ujua ubakida minawe ula mwanamme mbushi hende mzaze harenge hambirjo da honi hende hata basanzamba uwafanya pax yala tuivu ya hadisi nutsambila yuhale mwanamsho ibada hanambia njaka uyamba mwanamsho ika jaka udonrongoza hakaudonde ya harmako ani adonde inveshana makali makauti mwanadamu suhambizi tabuzani hunga mangu hanifanya jau hanrede jau kutsuzamba na basanzamba mme wangu guhamzaza hangu ngulalwe iho kutsamba butiramu mimi ihadisi wika empe komplike njaka winjia shema na niaba udabuna parso mnofu ya ukaya abasanzamba wafanya pax ola mzazi harenge mrumahema na gumberzo hoda honi banyiga mwanzo kiabu yohinu kamkaradhi maratsi sinu vana yoheni mlulu na kilingura mbuo finalmente mrumahema na kutusa soliswe mrumea rejeye mwana uenda wayeshi chango continue mbe ukaya gumregomu eberge finalement mfanye paksi we mzazi ile mrumea hunda kertasi Izi nutabia mzazi asuli mkumara jozi fanya. Heli mwana. Haunda mkawiza natani. No, atu wazazi wako mwenu uzifanya. Nyezi munarpene shari. Shahubu mzazi. Ya latif. Ya mwana haongo unukabu yengu juka yenshi jesedre. Eroho ya solide ukambie mrumme. Eka kusore jiza mzazangu legal. Sors chez moi. C'est normal. Umana zalomanga. Amwambia wawendeza bahemrume dizo hendeza ho henda kajida ngojina shamzazi damre sovoda honi alafuga muloka yo normali umzazi ulomwema local boshila mzazi umzazi mwi umzazi wa peu Wanzana ngozinda kwa zurungu wa shikoma tsozurungu wa shizungu shedunia wa jondori laani alafu mzazi yongu vange yo reglement de compte ya vange suma mwanao ye mwanao hahurenge mrumao hahutolea mrumme mwana ya kana 16 ya rohenza harma faye hata tsasilo na 4 ya timizi 20 ans inga ona rankina he mwanao hahurende mwanao ye mshemnyawe wao ye mwanao hautimbia mbihiri hahurende hahufanya uyenge mwana wa mzaya hata usukia kaulolo na ambe kujenda baharenge mjeni mbushi ye mbushi ya mrenga badi hujanga umanzani wa mrume bada ga umanzani wa umrenge humansoda honi finalma hufanya paksi dawe na ibada kunauza yabo mzaze finalma bada mfanya paksi ngula loho da honi nguyeshoda honi mwana ho hamtoa ne mana ya mtoa ndizo Nyezi munaniki hatima jamu mwana Abubakar Nyezi munaniki hatima njema na usitirifu duniani. Hauka mzazi ala hitima. Umji wa hengwazi juwawo. Umji ngwa juwawo. Hauka ya yemoto wei. Harumu mji. Harumu wangu. Yata mzazi sama. Rangu moto. Yadona mahamishashi. 17 ans. 18 ans. Mzazi ngutungo irejete. Hata twenge na 20 ans. Haka ujaji ya lolo. Hapuwa wanduda uni mzazi. Mzazi hamrejete. Mzazi hamba katumta. Walaikum salam president alimbariki. Mzazi hamba katumta. Mzazi hamrejete. Finalement imana ya lolo. Mzazi ado frekante ne mrume. Yadorenge mrume hemana. Yojoda honi. Yahulie mrume hemana. Gari. Yendi hata ya mberge ya wamanise. Eyabo. Ritsidwani beya buhani mlona kilikana uloka ya mzaze guyeshide na uo ashere uongo anzobo fisi wahi ya honga bu majingo jomba ukaya uongo anzobo fisi wahi ho hanza mrume wa mwana ndabu wanza we mwana omji wa mlaba shawa mlaba sirini wadukwa jazijua omji wa mlaba shawa mlaba sirini ikabidi mji wahi wa heaven wa mvumbu wa heaven wa mlani ye mzazi huyo vila nziani pali wangodo mla mahata wangodo hamba ritsi huone omji wa mlaba rogoza mji kadoheda na mangali homdufanya reglement de compte ya hemana hao wa mzaya umrege mrume nintsina hamba hulala naye nintsina hamba ukaya njaziwa Shazeda liluzo tipia. Nezilangozo tipia. Non. Non. Wamzazi wa peu.
mzazi wa peu yeke mwana hao halauda honi baada hakana seza sa cause de toi de comportement ka obeli mwana nizo mwana yakawona haunuka kasuba koda honi hende za halmafaye baada hende halmafaye kujajirande konti kujailiwa we mzazi ukaya na ni proteger mwana na nifanye namne mwana uganreje shahura nse mwana humbauha ye mwana halulwa hujahurege mrumahe mwana humhulia gari godungujo haho ye mwana haho ambia mama accepte ni juo haho ndojo haho huharaya nehi jamais kuna ujahun abasar zambao hato we mrume à cause de toi haukambie mrumahe rande le gari la mzazangu wa mnike ikango nanzo mrume hamba ukaya no ntina ubeha le gari utsende iho ikango nanzo mrume baga mjohenda alhamdulillah mwana msho hatu ye bom ye mwana msho wakwele hambie mrume dégage sors chez moi ye kakutsuve hale gari la mzazangu banda wo mzazangu nguhanzo wewe mrume hangu shakatuna nzami mwana roho hangu mrume hakubali haroha yabo haini mbulo na nkili yeroho yahe ulo zoloni mzazi hakanza reglement de compte gondo Burundi da yene mrume mwana heni joka ujili na zijili ngamrudi nuhambiye haukaya hunlabia kakutsina rogo zaho dona wena rabo kujajo emberjo da honi we mzazi ulo mtsumba kujajo mhulia gargo mhulo gari zabari mzaza mwana yohanze mrume wahe mwana yeke mrume ngu respecte mwana hai mzaza mwana yohanze mrume wahe mwana yeke mrume wahe mwana yohanze fami ya hemrumshe sheka mzaza mwana amtsuzi jona ma Abubakar wallahi na Mwenyezi Mungu mtsujua eske we mzaze liyaka ya mruma haukaye mwana banda demande wangu da bimzaze kangulolo ya jarma shuli mzaze haraya kapsujwa ka enu kuplera nzali Allahu alam shado kaya imzaze woi izekaudu wafanya dojo kaya Mwenyezi Mungu katiradi nawe haukaya yebahati ye mwanamsho hatu kajaza ya dena le jindrini lino yebahati mwanamsho hatu kajaza ya dena le kaseti lino Mwenyezi Mungu namnike khatima njema yarnike mwisomwema shamzazi amado ikabido mjiwahi waheye shangajoke miji hatu kwa jaju parjo harmarezo wavumbwe mzazi anenda nai haukaya ye miji doazi hao zenungo kade jirune harma miji hatu Mwenyezi Mungu nanike mwana msho hatu hatima njema yamnike na usubirifu ya elewe ya ukaya ngujo parisa mrume na bano uziro ye mrume woka jabi hatu alaka haukaya wombushi woka tula wakatu alaka ilfo donner le talak shaka jabi hatu alaka she mwana msho hatu sahamru ya mumbizani ya ufungulwa haukaya ili uhunde mrume ya hulole utujobaki ya mwambe ngofanugo sondizo hau huji depense hau hanza ujilonde nai hauka Mwenyezi Mungu aide uhifadhi uhuprotege hauka mzazaho uhasaha hutsuwa izo ikaudu yafanya unizo yafanya wakati mzazaho isho shetwani hauka mzaze karege mrume wa mwana mzaze ka anika himi ashadu haka enemi wa mwana sha mzaze mbele mwana hedua yeke mwana hadungu mdumui ye mwana rejeheli yakaya Mwenyezi Mungu na unike mvuu na suha maseur na mbie mzaze uo ukaya ngamjoko Paris bientôt les 17 et 18 je serai à Paris ye kati janu kwa jona kanga mjoka maze shughuli ye kanga ona reglement du compte ufanya haukaya heli wanjibu mrugo no kawe mzazi uloka Pablo ufanya hani za ufanya hasibabu mruyati ulanse message izo ikaudu wafanya Mwenyezi Mungu ujo upinis nane mbushi uo wote mrulo na haja nawe uongo wanzo zemaliza haukale gari lilo ni makilta ujoka umnika haumnika wallah kana yahunramana na wengo jojitsu yedman rambi mwana mshohat courage à toi longue vie à toi umzazaha ya hufanya hizo wakati kao haini mruelewa gono kainu reglement de compte ya himzaze woi ni mnamwana haa ikao abadi alona 20 ans ya una ya ukaya gumete ala misère arme kuplu yahe gumenyo eviyahe gumsaka eviyahe haumrenge mrume lewo imzaze gombo kati daina yembushi wakati kao hamhulia gari hamberjo dahoni ngedena iho dahoni hammanisa dene mwana ye mwanange waiche ye mwana membushi gedena mzazahe mwana mshe ngwao yabo shamzaze nguhano somo wangu kaya katula la dena izo Mwenyezi Mungu ujwe
kango zifanya ukutuzifanya shahodwani dwana mruka do dwani shaminitiramu gamhudwanio gamjo ya ukaya mzazi ulo ajnabia mzazi utona mrumme yalo haruma nyumba ya haeche ya himili mana hae ya mzaya hashari ya twanza ya mwone ya renge mana he mana ya mberge hoda honi ya mhatsoda honi ya mhuli ya gari ya mgata wa mzazi shetani ya huka batsimbi tujozifanya watukufu ikanga wandu wajuko participer par appel au messenger na mpare numero njom nikani ili mparticipe mnike konse mwana mshahatu woi nane mzaze woi wakati kao zinrongo kao zape uzijilio o wenji kwa tusari zambi shanga zamba sababu ya Mwenyezi Mungu haukauli mlea Mwenyezi Mungu waiche rinike mwanadamu ikao ya jahunu manga ya sahunu Marseille ya nike mru mshahito ala kanzima ya mwamba uka eka kutubalewa na wasa Marseille ntina urejeyu 07 50 ans 20 ans 16 28 nous gyonjema nous kejabelwa na mpare haruma ya messenger parce que ya numéro nous su amerika nous existeo le numéro na ihula itsona garantie je quelqu'un qui tsu njema aukaya juzi ngabondo ka upara domba aukaya ngejaka usone normal non existeo 07 51 27 16 28 la mpare haumri apparaît sur messenger 07 51 27 16 28 07 51 27 16 28 07 51 27 16 28 na manzia numero yabo hanimri ya pare wandwa nikane ide na fikira merci beaucoup Mwanjie Salman 07 50 27 16 28 on doit parler sur Messenger. Alors Messenger yangu ili encourager mwanam shatu maore ya rangi mwanam memkomori ya kamnike majumba ya kaumgate humayot ya jade na ihun wa shwarma mnamji ulohule na Marseille mwanam me ya sahuni ya biemru mshia ukaya ntujaiho daiho msiruni iho mruka tsona tambamru merci ma sœur Sima Herinami kango nanzo ntsohunu Marseille mwanam shamba ukaya wanangu gwa ulikoli ntina ujua uransu wanahangu nje iho Marseille nsahe nyumba wanahangu waranse likoli mwanamme hamnikatola kanzima na bonga jokaya mwanamme ya bilisi wano wanaswahe au yefamiahe haapale wakati na ko telefone daminae ngabo mwanam sharongo wanai badala hajoka ulanda ami de lo telefone daminae haulanse message mzadzoi wakati kao emrumahe harenge mrumahe mwana hamberge hamanisane mwana ahule mrumahe mwana gari ngwambukaya ngwanzo tanke bofisi umanza wakati kao ye mwana ho wamzaya kutwanza umone na mpare hau participe au tsanga fikira au kanga mjokaya upeu na bizinzi jilio sha howananizo karna uzi howananizo ili zichange au kaya izundi zahamba rizambi hamastehi ili Mwenyezi Mungu arnike taufiki na singa amino ya ukaya ça va changer inshallah au kaya imwenye taufiki Mwenyezi Mungu ngabo change ngabo tsukirwa change sha Mwenyezi Mungu Jabbar de mwenye utukufu hata wasaka watu paro lo mwambia nyaukaya Mwenyezi Mungu na mhifadhi ni alhifadhi ya hifadhi umatu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sitiri uwazaza hatu na wanashuhatu ya sitiri umatu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya niko wanashuhatu rohonku na subra haina mwanadamu ulomwi ya himila mrumshi hau mrenda nai ya ilio ya ukaya zorode mwanamshuahe kana ukaradhi ya respekte mrumshi haini mwanadamu ya janti juma ureda mrumme wahe mbi hau mrenda nai ya dole ya ukaya ngena mwanamahe mrumme mruka mraneni Mwenyezi Mungu arjana kana hil duniani ya nike mwanamshuhatu woi rohonku ukayina rohonku ya mnike na subra uhanza rabbal alamin o chamfunu tudo jil harmaze famizahar zerungo zinu zife sifanishihe haukaya gazili sao gazi dudu sao windu ya par assalamu alaikum ma sœur wajobwale jinkana baraka ngabo par sa inyo timiza mjonga peli
wana maore huo ni jibula na mwana wa yalwane mwana mama ya mrege mtume kejokiri. Oui, vas-y s'il vous plaît, pas de souci. Angalia abo ye mwana mshemauri huo abo mwana ndiko jitwa na mariage de kesi jwahe katika university jwahe ujojimaru wanangwa na mariage de kesi juru hisa da jujimais na wana mariage kana jua ya university juru bono ede kile wotramu swangazi cha takahula sulalo maore unazi kartasi kasana shale mahula wajua wadumiza walisbara wa chini ede kile sibaya basi pia shade jo jimaru le sa sejua jo sabo banzili pufutiri paka mariage paka mariage kajanga dai basi pia wandu wengi dekedi ujalo wandu shoma ori wajao wafanye mashahau wafanye viwanda hizo papie wajao zotawa pia dekari wono pia dekedi sidai basi wengi sasa kwa mesi dekesu zuai ni hisa unafikiri da nzuri na paka na mshakiabo paka mshakiabo ni paka sauzo watu paka skao pia kakajabalinda kana mkosejuru ni mnamona uyalwa ni mwana mshuo mwana mshuo ni ndatsai wakarara ngwali ko tsijuzi basi imana tsira studio mamizo yokupya ngwali yokupya ngwali dotiramu yotsijuzi yakali katuma ndiye kupya ngwali idimana za tsune studio kubisiwa idimana katika jinga mwana mme supateri ni ngrizi banu kakatu na ngam supatero idigadi naye sipaka kala adikatsina ngadi naye amungu mlosio no amungu mlosio umna mwana wona keta umwana hangu uno yunga amungu mlosio abungu mlosio na mulele gari amungu mlosio na baraka inshallah na tsafende sto kubisiwa yokupla rangwale dina rangwale chatile akoma na yibangu rangwala ukawa mwana amrengi makuzero baka feda amaye mabiso yokupla rangwale kutiramu kana baraka yokuplu na etse basi yaka soga jo stanga pia na watu wao wana sasa basi wotira wengi wasifanya wengi wafanya watu wengi sema shughuli watu sa wengi na basi wotira na basi wengi wafanya pia wengi kana baraka. Assalamu alaikum. Merci beaucoup ma soeur. Angalia utsu yali para ukazi apeli lenga ugaranga uzapeli za messenger amrogo mama hangu van mama kokwa simama. Salam alaikum maman. Alaikum ba. Oui. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zemisio za jaya baba ha. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mwenyezi Mungu na ristiri ya rivazengo ya sitara ya hahe yalingana na sika Mungu avenje. Inshallah. Shaizo njohamba na mwana uo Mwenyezi Mungu na mnike. Ikima ekangwele wa shingazi jaka katwele wa ngojodomweleza apure. Mwenyezi Mungu ya mnike imani ya shukurie Mwenyezi Mungu kwa ya tukaha za ya nae. Mzazaha he hajaha mtaiste haliyo na wana. Uo mwana ya hundaradhi. Besha mdazahenge wapeusha hakururadhi haungeradhi ya Mwenyezi Mungu nandabo yatu hunda mwana ne mrume huo ye mwana huo ya joja ya ka ya menye hashe hitwa ya hansa ya lele mwana deshange moto ya rudia nze ya angalie ulezi na shukurie Mwenyezi Mungu bangu jo hunda wakairira hanae ujo mkalansiza ya mwone semaaba ya turukuze mbimzazahe ya mwone sazo ko hanza he rabbil alamina opande wa mzaze wakati na kabati komanteri za hahe au kabwe mzaze uombe seha kanda yena era nguhale halafu ye mwanaka japa uzijua heva hehe nde hatonde amure ne mrum na mguchi ye hajijuaje ye mzazi hajuaje ka wala ne mruma he mwanae ka akaujua waka na era nguhale sha ijomkinishi yake mrumme kajaka ujua ka wo imwana wawola bahe mzazi mwana kajajua ka wo imzazi hangu ye humjua ye hajijuaje ende hata ya wasuloda oni upande wahe mwana mme yami ya ranse mrumshahe ya nikatwalaka
nesheleele bala Mwenyezi Mungu narele bala Mungu nane mwana wangu wamsaidia wone mwana msheuo urenda nai kazi yenshi zo bundu kujihazamba kwa urenda nai kazi yenshi uono nalaza shto mwisho subiri. Assalamu alaikum. Ok mama, mashallah. Merci beaucoup. Watukufu Mwenyezi Mungu naneke hatima njema na mwisho mwema huu duniani inshallah. Mwenyezi Mungu arijali joka na heringa mparu mama hangu mwana mshangu Manzel ikao ijomkinisha kaa parabani ilia participe haukaya wanadamu ngwa wapeu wadi waza ukaya rijanga rjula wangera bimzaze mwenye uzaya mwana mzaze mwenye uzaya mwana wakati kao yadiwazao yemezishenda ya taambu na mashaka hamu wakati kao mwana ikaudu wa mzaya umbaniha wasufre watabia hata ujenaye hunduniani uje urende hedo enemi wa hemwana haho yedamu ya haho ikaudu wa izaya uje urende hemwana damu wa peu wa hemwana ikaudu wa mzaya Mwenyezi Mungu ujole hifadhi alnike sitara hon duniani na akhira ho hanzahi rabbal alamin wajazahat wa babayi haneze Burundi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ukanza participer au? Tukanza participer bavi shamba vititi na leo ndio handa sha kam participer bavi harumwe mwanamshe uwe mrumehe sa Marseille. Ya umnika konsei ya ukaya tulize roho yae mana kasijamura haeche. Wow. Leo sidoanda za jiri shana fikiro wanahe yoni barungunju kanzani mwambie ya fikiri wanahe ya jifikiri mana kweli zoti nyangu shando ukani mwambie ukaya kasijamura haeche ngasi wendi sharfanye na ufikiro wana hamande hedize konsei wandoarinka ukaya Allah ndo wana yati ujiwe yati hindini ngamjuo kase pafasili ngujo tabiha roho jo mroa roho arditse na yalate ukahaeche yalate ukahaeche mana sinyangu yode bakonsei na kanzani nke mwana mauo abonsi na zinji za urongoa. Okay, sawa. Okay, basa. Watukufu Mwenyezi Mungu ujurnika hatima njema na mwisho mwema ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ahifadhi wanashuhat. Mwenyezi Mungu yanike imani na subra wanashuhat nanu wajazahat wanadamikao wahimi ha urendanai na utsimbiandi wandosha hao nanu wandoma hao nanu wana hao. Mwenyezi Mungu wanike mbaru kwamba fahme zeruhuza hao zidarie haukaya kabati ya jombi la manyanya duambi ekanga wakombila nduduambi tsidami shaminga mwombo haini ulomu ya rengele dojo ya ukaya yesitara ya mzazi mwana yesitara ya mwana mzazi lodele kalima njula babanu haubaye live yesitara ya mwana mzazi yesitara ya mzazi mwana. Longue vie à vous mes sœurs. Mwenyezi Mungu na hunike usubiri fu ma sœur yemzazi wei ya laani shetani ya tujuenda hata Mwenyezi Mungu amtamani ya jomba kawaidi mzazi ya renge mrume wa himwana. Boom!